Pedang soba ya pi ki perlo ke jistan pe yak ke video ha kene ke channel. Kuak ka PSG ya Lionel Messi ban yaine bat ke klub ya kalawai ke cingele kai chung u sporting director jong ka Paris Saint-Germain u Liuz Campus laong ngan sa klia Lionel Messi na ka banta ban yai peteng ya ka kontrak chung bat ke klub. Ban nangayiru ba Lionel Messi un sa kungu ya kene ke jingong jongi kum kinong ya lam chong ka klub. Hapa pai syakawai pat ka kubor Iohnong ka Manchester United lada u Cristiano Ronaldo un mino na ka klub hau benai Januari jong snem arjar pulai. Manager ka klub u Erik ten Hag lo ka Manchester United kan Iohnong hadu €6 million na kamta ka financial jong ka klub lada u Cristiano Ronaldo un mino na ka klub hau benai Januari jong snem arjar pulai namar ba umi klem pat good ka contracts. Te parlok tangkini ki kubor ngin saya akan du hakawai pat ka video kublai shibun.